Wenganiza kwethu impela ke iziloko ezikhale njalo phana ke ndimeni ke yomculo kaMaskandi ephakathi kwawo ke amaciko nayo ke insizwa ke eyakwa nongoma ke uPhakel'mthakath. Bafowethu impela ke ngaphandle basingena kuludaba ngicela uba ke nginibingelele yona ke Mbuso City MTV ngithi nje uma usaqala ungena yona i-channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzithola ke zonke izindaba ke shishayo nazo ezitrendayo. Wenganiza kwethu impela ke iziloko ezikhale njalo phana ke ndimeni ke umculo kaMaskandi ke nayo ke insizwa ke kwanongoma uyena ke uPhakel'mthakath. Bafethu impela ke sibona lapha ke uSmomoza abanye bathi ke ubhekeni ke wensizwa njengoba ke esebisana ke waphumela ke obala ke ngayo ke ungaboni ke ngasolinye nayo ke lensizwa uyena ke uPhakel'mthakath njengoba ke impela ke ubhekeni ke ethi ngizocela ukuthi nje ke umfazi ke mina nawe ke sigibele ke intaba kona sizomemezana ke njenga nabafazi angani wabese ke waqhubeka ke wenganiza kwethu wathi ke yabona ke futhi ngenyanga ke isiyaphela phela ke thina ke njenganabantu ke besifazane uyazazi ke esinensuku zethu ke ezikhethekile kanti ke wenganiza kwethu impela ke engagcinanga ke lapho ke uSmomoza ke esola yena ke phela ke uphakela ke ngokuba ke isela ke lezi nkomo ke ngaso ze-Stockfela. Bafuthe impela ke asazi futhi ke asazi lokho ngempela njengoba esokhumbula ke wenganiza ukuthi ke yena ke uphakela ke umthakathi uloku ke eqhuzele ke abantu esikakhulazi ke amadoda ukuthi phela ke angenela ke ze-Stockfela ke esayo ke imfuyo kanti futhi ke mangaba ngizomkhumbuza ke wenganiza ukuthi ke yona ke le ndaba yaqala phana ke uphakela ke umthakathi ngesathi ke wayina abantu ke wenganiza kwethu ke lapha ke babehlangane ke ngaso ke ze-Stockfela ke yala ke wona ke madoda uthi ke awangene phana ke ze-Stockfeleni ngoba ke ze-Stockfela ke siyasiza ugcina impela ke suni yemfuyo wathi ke wenganiza impela ke mangaba ke iqhubeka ke lapho ke esakhuluma ke nazo ke izinsizwa wathi ke impela ke yabona ke le business lakhe ke lizoba ngaphezulu lizaba multi-billionaire ngaphezulu umculo kaMaskandi wabese wathi ke yabona nje uMaskandi ke esokweyenye ke into nami ke engingayazi wabese ke wakha ke ezinye ke zezingoma ke ezikhona phana kuMaskandi ke impela ke eloke egcizelele njalo nokuyinto ke wenganiza ukuthi impela ke uPhakel'mthakath ke umqhatha kakhulu ke nawo ke amaciko kaMaskandi njengoba ke sibona naye phela uSmomoza ke service ke wathi cha impela ke azileme ke ziye etsheni ukuthi ke impela ke izovinjwa yini nathi asazi kodwa ke wenganiza kwethu thina ke Mbuso City MTV sithi njake sehle ngobonda idibana yona ivideo elandelayo.